Haya, wanashadwe yoni swingine kwa yambo kwa moto kana pamoja kati ya kivuro zambo kudamana siku zichiyezo, lakini usizadaba nikitaka huyombe nguzi na huyombeni Mungu jo huye mojo unaomba ni asanta koro Mungu mwema Mungu jo matsako na Mungu anapatia nguvu za kwenda kila kitu kulingana na watsako yako hoso ni yako msikai wa yeo kuyongoe kwe hachi yako ukiwa matsoro yako Bwana zipenuye kwehu nombo nitumie zakia chao kidheru ili kila ambeko makazamanya matsoro yako aweze kuyamanya kuchia kwa ikao vodia zoni katika mitandao yao heri mwa Kristo ambao usikie. Amen. Boichi yeo huyowa kuhusu Kaini na Habili na huyowa kihindo cha Kaini na hende echo cha kumuyaga Habili na hudema sana kuyowa na ukiowa duo ja Kaini na duo ja Adam pati yejo kukisa kuyainganya na kuyavenya ugaragara nikitaka siku ya yeo kuwe Yuvyee jwa Kaini na Seti. Ela kabla ya hapo ukiowa kidinku cha 15 na 16 chamba ela Bwana kamambuko ya Kaini kamwamba moro sivyo yule Jonsi aze kuyaga naye anaihwa halo mithefungahi makisa Bwana kamgiza alama ili kwamba ateyagwa yule Jonsi aze tongana naye tuba Kaini kanukana afade kwa kina na Muungu kenda njia ukani sio inahanigwa nodi hihi insi iwa nadanda yambo yansi ya Eden. Kaini kanokoso ni kwa Muungu akikwamba kadujwa na duoja kwe ni kwamba Kaini anoa muntu asiye kituo ni maya kwamba uwejeni mnaswala mojeni mwenu kuhusu duoja Kaini hii achini kwamba Kaini kakuwa mtu jwakuwa na kituo Kaini kawa mtu jwa kuhangaika ulimwenguni Kaini kanukoso ni kwa Muungu akiwa na uhusiano mzukaje na Muungu ingawa kwamba kumuona Muungu akimgiza Kaini alama kedhango ni mwakwe alama iyo neanga tei ya Mungu na wiki chiyeo uyowa kwamba sambo Adam na Hawa nuka nsi ya Eden kondea Eden Mungu kayanga tei yakwe kupatia mavazi maana kwewa wavivi Kaini kadujoni Muungu ela salu kyosoni kwa Muungu kaya kwa alama ya kutsa yagwa ni mtu aishi maisha mayeya maisha ya kujihambuya. Petero kadzaka amba Mungu si muharaka kwa angoro yakwe ela anzakila mmoja apiuze mama aihambuye tei ya Mungu. Kuna baadhi ya watu ambao siku ya yeo twakituo yoka hapa kesho hapa de anakana akija kazi hii tafike mwisho anaiekeza acha kuino anahwa muke huyu siku nimbi anamwekeza anahwa yungine anamwekeza anahwa yungine anamwekeza na hata wake anahojoni huyu kesho kwao anajoni ude kesho muondoka kwao anajoni ude dide muondoka kwao tawatuwe mazumbani mwao na hata kiza kiruhu kitaka niko mtu kadisama yoka tsariko hidi kesho kaide muondoka hide mbona twakituo pangine kuna ambwa hendeyo ambwa yako pale ni kuhangaika mtu anamba ka nyumba sio anaisa ina kila kitu ela kaikae nyumba yoka kwa huyu kesho kwa na kila zeo kwenda ananu ya vurugu katuwe pantu pako ni kwa zamboga ni kwa zamboja kwamba pangine kuna lana hiyo kusumbuani maisha ni mwakwe ambao kazimpatia Mungu mbona nkatuwe kwakwe mbona nkatuwe na mukaziwe mbona nkatuwe na mumewe mbona nkatuwe na kazi mbona nkatuwe na tsanganiko tuzoana zishuku ndio maana kilepo na kwenda wanavuruga mambo ambu tapa waweke hata kona ka Eden kakae Eden anuka lana ya Kaini ya watu wakuta ingama ingawa kwa Mungu anapatia maisha mayeya ya kuishi ili wazihambue. Ndugu yangu kunisikia na kunioa siko kuhukumuni nyepenani matso kwamba kuna haya kuhendekeani
kuutuwepo nakaa kilepo nakaa ni pazuka jiyowe maana yapo de Mungu nikizie mimi ni Mungu mtei na Mungu mnansu kakupatia maisha yosikensu mwizi za lana ya Kaini ili ujihambuye Mungu anataka utuwe wakeka ya kutosa kuzingazinga ya kutosa kutura kituo ya kutosa kutura kitsanza vya kutosa. Sasa Mungu anataka utuwe uwe na makao yako. Nizo swali lingine maana wewe kusoma kidiko cha kunafunga hechamba zipo chia siku Kaini na mukaziwe wavya mwana muyume na Kaini kamuhana Henoke. Hayo masiku Kaini kimba kamuzi ndoko muhumuzi kwa fasidi sarja huyu mwanawe Henoke. Nizugua kwamba ayo mkaza Kaini kaya waku. Maana yake hudo wakati ni Adam na Hawa, Kaini na Habili. Ayo mkaza Kaini ayuka ya waku. Nikita kujibu hizawe. Hii Biblia yate kuambia. Ingawa kwamba ukienda usoni kitabu cha Dabu dhango ja miongo miwili kidiku cha 12 unasoma kwamba Abraham kazaka nuka kenansi ya Gerari akienda kamba Sara aambie hawa watu wa Gari kwamba wao ni ndugu simke na muyume na huyu hajua kwa mjomba huyu den mke na ni mtu ndugujwe huyu hajua kenda kamuhwaa Sara na baadaye mpaka tini mkaza Abraham ule hajua karejea muno. Abraham kamwamba ado huyu ni ndugu yangu duka baba mmoja mama gara nikitaka nisome Dabu langoja mengo miwili ili kucha 12 sana vela 11 Ibrahim kamba kwa kamba ntara kwamba hii insi takumutu na mshoga Mungu ndoko munishoga kwamba hawa wantu wende niaga ili wamuhe mkazangu ela kwena hachi huyu ni imbu jangu duka koro kuvyajwa na baba mmoja ela amazehu ni gara nami ni muhwaa ngere ya Ibrahim iwa kuhwa imbujo mwana jo wabajo baba mmoja ama gara takumiko. Hasa kona kata Ibrahim tuweza kuhwa mwana jo babajo baba mmoja ama gara ni kwa zamboga wakati wa Kaini ambako watu ni washu sana uzehwa imbujo humbo. Sio maana tiyoka wa imbujo lakini yakomani kwamba wakati wa Ibrahim hawa tuwa ni wenji ela Ibrahim kamuhwaa Sara ambaye ni baba mmoja mama gara na vikubalika kodi wakati ela yeo kuwezi kuvihenda kono wakati wa Abraham watu waende hivyo ni kwa zamboga Kaini azewa imbuje gumbo. Kwa hiyo kwamba kwa kupasta kwa Kaini kwa imbuje medha mitatike Biblia mwanamke akihazwa mwanamke anahazwa kona kahenda zamboku ambo pangene ndugujwe kaenda zamboku ndio mwanamke anahazwa ela medha mijo nake takihazwa kuna uwezekano kwamba Adam na Hawa wavyana wanawake ambao tawakuhazwa. Kuna uwezekano kwamba Kaini kahwa ndugujwe ukenda wakati wa Yakobo kanuka kenda kahwa mwana jwa abojwe humbo kahwa jwa dura na kahwa na jwa kode wakati ikubalika ela sayamu sadzwa kiza kapegwa shirani Mungu kwamba muntu azehwa imbuje humbo. Ndio maana yeo ado na utevienda Zambia wake wazaa wake wose kuone kutoka kuzona imbujo humbo hudu wakati wanawake toiki hazo lamdo wahende zamboku ambo hende kwa zamboku ambu ndugu yao ahende zamboku ndio haje kwamba ewa na imbuje ndiye goa. Kwa hiyo kuna wezekana kwamba Kaini eponuka kusudi kwa pamoja na amajwe kahwa imbuje kachia naye na kenda kafia naye. Hasa nikitaka yeo Yuvyee jwa Kaini. Yuvyee jwa Kaini kwa kwamba
kwamba kadujwa sanu kyoso ni kwa Muungu kaonekana duo ela kavyawa. Kwa kusema kwamba Kaini kavyama na muyume na kamuhwaa na Henoki na sambo eki vya Henoki ekimba kamuzi sa Henoki vya jweo Kaini ekimba kamuzi. Kwa hiyo Kaini ewa na tabia ya maendeleo, ingawa kwamba kadujwa ewa na tabia ya kuzimbaka, ingawa kwamba kakituo ela sa Henoki vya jweo Kaini ekimba kamuzi. Kumena nene yamba Henoki kamvya Iradi na Iradi kamvya Mehuyael kamvya Metusaeli na Metusaeli kamvya Lamek. Ikoma hapo 19 Lameki ehwa wake wawii, huyu muke hanigwa Ada ni huyu na huyu mdodo hanigwa Zila. Ada kamvya Yabal ndiye adze akiwa mtu jwa dura joeka mifugo na ukama hemani. Huyu ndugu ujwe hanigwa Yubal na ndiye adze akiwa mtu jwa dura adavye kubiga vinubi na nzumari. Zila naye kamvya Tubalkain kwa mtu jwa kufuya vyuma na shaba na kuelekanya kula namna ya vija. Tubalkaini ewa na imbuje hanigwa Naama. Siku moja Lameki kahwa Hawa akaziwe wika wamba adana Zila, sikiani wakazangu, nataka mnipindie urembo, mimi nisakuya gamurani kwa zambo kani madaisa, jeje kani kukamisa nami ni muyaga. Dube ikiwa kwamba aze muyaga Kain anaifa hela halo medhefungahe, basi aze niyaga Lamek naye anaifa halo medha miongo mifungahe na fungahe. Hujo ni Yuvyee jwa Kaini. Kuona kwamba Kain ewa na tabia ya maendeleo, ela maendeleo haya ni maendeleo bila Mungu. Wazungu wamba it was a godless civilization, maendeleo ya kimaisha yasiyokuwa na Mungu. Chadura Kaini kamba kamuzi akumbaka ni umuzi mukaziwe kavya mwana kamuhwaa na Henoki. Maana ya Henoki ni kutengwa. So Henoki katengwa, tahuzi kwamba katengejwa kituka, katengejwa mema ama mazuka, ela maana Henoki ni kutengwa. Na sambo Henoki kavyajwa Kaini kumbaka ni muzi. Kisa kelea kuvya wana kadha wa kadha kamvya Iradi, na maana Iradi ni mtuja mjini. Kwa hiyo kawi sambo Iradi kavyajwa watuweka mjini. Iradi kamvya Yared, maana Yared ni mtu ayawe Yuvyee usiku. Yaredi kamvya Mehuyael, maana Mehuyael ni mtu abigijwe ni Muungu. Hasa masari yangine yaneha kasoro. Mehuyaeli kamvya Mahalaleli, maana Mahalaleli ni shadumea ya Muungu. Mehuyaeli kamvya Mehuthasel, maana yake ni muntu jomayombi. Wandugu zangu, hama sari hayo juyanga msingi ya sindo wa Kaini. Masari yangine ambayo kihazo wana wao yewasema muno za hili sari ya mtu abigijwe ni Muungu. Mehuyaeli tumbe kabigwa ni Muungu, kabigwadze. Sazinga tasu ya Kristo muke anamiha akivyo mwana kwamba kachia Madina, ambako ndiye Madina ndiye sumbuko. Masari ambayo yanangakiza na imani sio kwa na mwema, na hata kwa sarza haya hita biyo inobana masari yao, maana kweni upego masari ya kiza. Zale ndivyo ni kwamba sindo wa Kaini wewa ni sindo wa maendeleo, lakini maendeleo sio kwa na Mungu. Kiviazi cha tano kwa wa Kaini ni mtu ambaye hanigwa
Lamek. Na huona kwamba Lamek kawa wake wawi. Huyu muke mkuu kahanigwa Ada na muke mdodo kahanigwa Zila. Maana ya Ada ni wema, maana ya Zila ni kivui. Lamek kawa wake wawi. Lamek kayawa yuko jwa Kaini. Kwa hivyo ndugu zangu, ni mjadura lumwenguni ambaye kwamba kawa wake wawi ni ambeka ni mtambeka ya yuko jwa Kaini. Niza kwamba Lamek ambia Mungu wewe kumpatia Adam na kumumbia Adam muke mmoja, lakini mimi Lamek jo yuko jwa Kaini na Hawa. Kwa hiyo ni aina ya chikodzo, yani ekenda mahendo ya kuyanga chikodzo chokuwa nacho. Chadura Kaini kamba kamuzi ela hude kitukutuku chakwe, kitukutuku cha Kaini ambeka ni kwa Lamek eje kawa wake wawi. Kaini kawa mke mmoja ela Lamek kawa wake wawi. Hawake wawi hawa Ada kamvia Yabal, na maana ya Yabal ni maji weokuwa. Yabal kawa muntu jwa kufuga mifugo kumchia Habili. Kuna mwandishi mmoja kamba Habili ekifuga mbuzi za pe na mbuzi za hako. Kunawezekana kwamba Yabal eje kawa watu wanku zaidi ya kufuga ngombe na mahare na ngamia wadondo ambao ni waku kuchia hada ipijomba kifuga. Ndio maana kapata sari ya mtu jwadura ambaye kifuga wadondo. Baada ya Yabal Ada kavyamona jwapi na kamuhana Yubal. Maana Yubal kwa maana yakwe, lakini Yubal kwa kwakwe kada kuunda vija vya muziki, kaunda vinubi na nzumari. Yubal ewa mtombe kiunda vija vya muziki. Yani tambele ni yeo, ni mtombe kwamba anakachi hako, anaunda keyboard, magitaa, flute, matarumbeta, matrombone, ndio kazi yako yokuwa nayo. Hasa kwa ndugu joke ya kutungani mioro, Yubal jijende kachi hako, na kubaga nzumari, na kubaga muziki, hawa dondoa kwa kumuzikani, ndugu joke kaza haju. Kwa Yabal kuza mifugo, Yubal eje kaunda vija vya muziki. Zila ne kazaka vya mwana kamuhana Tubal Kaini. Tubal Kaini jeje kaunda vija vya chuma na shaba. Pangine vijambo kiunda hivi ni viera vya kujwania, viera vya kuimia. So kitaka chiera odo wakati unakwenda kwa Tubal Kaini anakuundia. Na ni dua kwamba mtu ambaye kwamba ana mali ni hadi awe na viera vya kwamia hamalia. Kwa hivyo Yabal ewa na mifugo rondo waku na odo wadodo. Yubal ewa na nzumari na vija vya muziki. Tubal Kaini eje kaunda hiviera vya kwamia hamalia patiye. Tubal Kaini ewa na ndugu ewa na imbuje ambeke hanigwa nama. Na maana nama ni tamu. Nama hakoza ndabuzambo digine kwa mapu hapo. Maana nama ni tamu. Wewa na maendeleo ya kuchia chini. Habili tena kwamba siku moja Lamek kaza katungawia na kembawia. Saa ambao wiki ya mwengwezo haya dhango ya dura kuona kwamba saya Kaini au saya Adam au mbijweo mugijija epo ya muka akimona Hawa Adam katunga shairi kwamba sa huyu
nimefufa taifa yangu, ni nyama katika nyama zangu, anahanigwa muke. Hasa ukiona muyume kagija gita kakutunganiwe ya kushada mukaziwe simatwa yakwe, ni kwamba kati kuzimu ni mahali ya kiume kuna kuzoka za hali ya kushada muke sana. Kwa hiyo adura Adam atungiwa kiimba kumba kumshada Hawa. Yeo kitukutuku cha Adam kitunga wia, kitunga shairi. Ile shairi jamba adana zila nisikiani wakazangu, nataka mnipindie urembo, mimi nisakwea gamurani kwa zambo kani madaisa, jeje kani kukamisa nami ni muyaga. Wia wa Lamek ahuniyeo ni wia wa kushada hendo ja uyaji. Nataka hugale nyuma kachuchu. Kain kamuyaga Habili kwa kwamba Muungu kakubali himvugie ya Habili neke kaidiza. Na Kain ewa ni mkiburi kwa zamboga mimi jizigwe kubaligwe Habili. Mimi hangafa himvugie yangu ijizigwa kubaligwa hiya Habili ni kwa zamboga. Yeo ude sindo wa Kain Lamek kayaga murani kwa kwamba kamugiza mada. Humurani kamuhwaa kaya wa mwazi. Kujeje reja kureja kamuyaga. Ukiwa urembo tabia ya Kain ya Lamek, iwa ni tabia ya chikodzo. Chikodzo kwa Muungu. Nataka ya mahendo ya Lamek urembo kisa huya inganye na ya semkujwe eyakanigwa Kaini. Lamek kwa mahendo yakwe ekimwambia Muungu mambo. Lamek kahawaki wawi na niza kwamba ekamwambia Muungu, we kumpatia semku Adam muke mmoja, mimi Lamek na hawaki wawi. Konja kuja kuhenda dihende. Kwa tabia ya Lamek ya kuwa wawi iwa ni chikodzo kwa Muungu. Muungu kumpatia semku Adam muke mmoja, mimi Lamek na hawawi. Kisa Lamek katongawia wa kushada uyaji. Hakumatuku yaga katongawia wa kushada uyaji. Kwamba kilikisha 14 tangu jane duwa ikiwa kwamba azemu ya Kain anaipwa halo mifungahe, basi azeni ya gami Lamek na anaipwa halo mifungahe na fungahe. Lamek kayaga mtu kisa kahunawia kahuna shairi ya kuzitalia hachi na kuzishata kwa hendo hendeejo ya kuyaga murani ambaye kwamba ewa kamadaisa. Kisha wewe kwambia Muungu, kona wewe Muungu kumuipa halo bibi Kain nimefungahe, basi mimi nimefungahe na fungahe. Hama hendo ya Lamek yo ni mahendo ya chikodzo. Kauko bale ba Kain ahende ya akomeepo. Medha minji wantu wakuwe wakikokomu kona kwenda kuera ni mambo ene joni mtu fulani wanakuza kwamba huyo mwana ni mwana jwaga amba ni mwana jwagoa njwa sindoga njwa sindo msiku bibijoni mgoa amba aeka vitura hangu dora kuna membe diyo nagwa kwe na mmembe. Manako mahendo ya mtu yanaubahu mwazi wa mtu. Kaini kamuyaga Habili kwa kwamba Muungu kapokea mvugia ya Habili yaweka ijiza. Lameki kayaga murani kwa kwamba kamadaisa. Tahuzi kwamba kamgiza mada ya kituga. Ije ngreja ya kureja kamuyaga irati.
Kisa hakoma hapo kahana mukaziwe. Sasa kakumbia wia. Kumbuka inazoma hii line ya Kaini ina mwazi wa music. Yoso atungawia kumani ni wajuku Adam usonia haka tungawia. Na huyu Lamek kahana mukaziwe wikisa kakumbia wia. A song of rebellion. Wia wa uasi. Wa kumwasi Muungu. Yaani uhende zambozuka kisa utungewia wa kuzishada. Huo ndio sindo wa Kaini. Yuvyee jwa Kaini. Jwa kuhenda mambo ya chikodzo. Sa chikodzo usoni kwa Muungu. Za chikodzo chokwacho Kaini. Saa Mungu amuuzio kwamba Kaini au ndugu jokaku. Mimi sizi hami. Kwani mimi ni mtoka ndugu yangu. Chikodzo cha kipumbavu. Kuma kuna familia zingine zina chikodzo. Na chikodzo chao zingine cha kijura. Ni kwa zamboga pangine huyu kojo wao tulala na fulani, kuna duo fulani, huyu kojo wa Kaini hujuona, huyu kojo uyaji, huyu kojo makonde, huyu kojo ndwani, huyu kojo chikodzo, huyu kojo kuita kuisa zambo. Nikitakasa huyowe kwamba baada ya Kaini kuhendeka tango jane kidi kucha 15 mpaka 16 chamba hiza Adam na mukaziwe waza mwanamume wengine Hawa kamba Mungu kanimpa mwana muyume wengine patupa Habili huyu ayakijwe ni Kaini ndoko mukamuhuna sari kamuhana Seti. Seti naye kadzaka vya mwana muyume kamuhana Enosi. Na hizo ngera na hizo ndizo ngera za wantu wadaviyezo kumimba Mungu. Kumimba Bwana sori. Yuko jwa Kaini, jusia na kiburi na uyaji na mea uyaji. Hapa vidiko viwitu vieleza yuko jwa mtu ambaye kadzaka vyajwa baada ya Habili kuvyajwa. Mini mtakaha wa Muungu. Hawa kenacho waduga kwa mpaka kulwa haraka na kamungiza matwani Adam. Ela nitaka kila saa na vya mwana na unakuzaka akanena. Ukenda thango jane kiducha dura kamba makisa Adam kaya na mukaziwe na wavya mwana muyume. Hawa kamba Bwana kaniwezesa nipata mwana muyume. Ndoko mukamuhuna sari kamuhana Kaini. Epo mvya Kaini Hawa kamuona Muungu. Kwa hiyo kamba hu mwana huyu ni mpegwa ni Bwana anahanigwa Kaini. Habili kadzaka yagwa. Na kivya hovya wengine Hawa kamba Muungu kanimpa mwanamume wengine patupa Habili. Kakwamba ni yani kwa hiyo mwana huyu ndiye mitsozi. Kakuona madina patiyeo. Kamuona Muungu ampie mwana wengine patupa Habili. Kwa hiyo kamba Muungu kanimpa mwanamume wengine patupa Habili. Wanashadwe Hawa nkwadzo wake wangine Hawa ewa na usiano na Muungu kwamba katsowa nikiwa na Adam. Ela katika matamshi kila sere kupata mwana kakuona madina achiyeo ambutsungu achiyeo kamuona Muungu ampie kutseka. Natakunena na wake kwamba zesa unakuzoka pata mwana unakuzoko na kitunga ama sikitiko yako. Nataka ujiongoze kwa Hawa muke ambaye kuna kumkumbuka kwa madina ya kweheo. Ela Hawa ana malaku kuhilwa na kukuzwa kwa zamboja kwamba kakwaza wake wayeo Hawa kila kivya mwana ekimuona Mungu ampie Hawana. Hawa kavya mwana patupa Habili na kampasari kamuhana Seti. Na maana ya Seti ni musinji. Maana ya Seti ni kutsanwa. Nataka kugelea hapo. Maana ya Seti ni musinji. Maana ya Seti ni kutsanwa. Hawa kaona msinji mpya ambao Mungu kamwekea. Dura kwa ni Kaini na jopini Habili.
Kaini kagalamu yachi msinji mzuka na bwana kamunuya saamvi yo Seti kamwana Seti. Maana ya Seti ni msinji, na Hawa kaona msinji mupya wa Muungu ampiyeo. Kaona muntu ambaye kasaona ni Muungu samgijio Seti mikoni mwakwe kakuwa mwaja kawaida. Kaona mwana ambaye kasaona ni Muungu, msinji mupya. Seti naye kadzaka vya mwana muyume kamuhwana Enosi na masoro yamba na hizo ndizo ngera za wantu wadaviyezo kumuyomba Bwana. Enosi Yuvyee jwa Hawa watu ambao chulu wanyiko wada kumlacha Mungu na kumuyomba. That is when worship began. Enosi Yuvyee jwa Hawa na Adamu kwa ulimwenguni wada kumuyomba Mungu. Kwa sababu ga baba jwe Enosi ekanigwa Seti kumsinji uwekwa wa kumlacha Mungu. Kwa hiyo Enosi Yuvyee jwa katonga wantu ambao kwamba wakumemba ni Mungu. Ni kwa zamboga saya Hawa amvyeyeo mwana pantu pa Habili kaona wema wa Mungu na kamuhana Seti msinji kutsanwa. Seti nakadzaki vya mwana kamuhana Enosi, na Enosi katonga wantu ambao kumlacha ni Mungu, wakumemba ni Mungu. Kwa ndugu zangu, kuona mikono miwili ya wana wa Adamu. Mkono wa dura ni mkono wa Kaini ambao vijua vijina vinji kujua watu wejina wenji, lakini kila mbo wenda kwa kwani zima kuna kiza hivi, kuna kiza na kizaza. Hukiza kwa pande jua pii jua mkono wa Seti sindo ambao utakuwa mjua menji, lakini katika vidigo viwili huona madzikwatyo, huona katsemela kamuyanga kwa kwamba huyu Hawa chadura save yo mwana kamuona Bwana. Jambo ya pili, hisa pata yo mwana ina misinji ya kimungu, niweka misinji mipya. Ndio maana mwana yake Yuvyee jwa Kaini kayawana mbele ndi Enosi na ngera Enosi yavyejweo Hawa na Adamu wada kumwa Mungu. Kwa ndugu zangu ya hizawe unaweza wana wengi sana, lakini kuna mmoja aje hamuyanga nyumbani kwako, na kuhamuyanga kwakwe kuna tegemea nefaro yako yone kwa Mungu. Moja mbi Hawa wanaokuza kabisa na Yuvyee jweo kuna hachi ya kutsana kwamba kuna tsakuwa kituga, kuna hachi ya kutsana kwamba je kuna tsakuaga. Unaweza kuna shauri kwa muyanga nyumbani kwa babajo, unaweza kuna shauri kwa muyanga daidoni kwenu, unahuna shauri kwa muyanga mjini kwenu, unashauri kwamba uwe muyanga pale pa mzeko. Kila kitu ni maamuzi yako ya mwenyewe. Hapa wana mikono miwili, mkono wa Kaini na mkono wa Seti. Kuna ugaragara mkumu. Mambo yonse ni mahuno uzio kuna mjeni mwako kubona tsakuaga. Ukitsakuwa kiza ndiwe, ukitsakuwa katsemela kamuyanga ndiwe mwenye. Maana kuchia kwako watu wanaweza kumuona Mungu, na kuchia kwako utaweza kupata mizajo ya kuwa kwa Mungu. Kuchia kwako utaweza kuwa nikitaka huyombe Mungu je huye mojo ukekuna shauri kwa watu wako, ukekuna shauri kuweka misinji ya sari yako ili kuchia kwe watu wakezo kuona wewe. Kuyomba haya tena Kristo usikie. Amen.